الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Şüphesiz ki asmanlarının ve zeminin yaratılışı da, gece bilen gündüzün nöbetleşip duruşu da akıl egileri için elbette roşan deliller var. Ular üre turgandımı, olturgandımı, yatqandımı Allah'ını eslep durudu. Asmanlarının ve zeminin yaratılışı doğrusu da fikir yürgüzüdü. Ular aytıdı: Rabbimiz, bunu bekar yaratmadın, sen paktursen, bizni dozaq azabıdan saqlığın. Rabbimiz, sen kimni ki dozaqqa kirgizüdikensen, onu elbette har qılğan bulusen. Zalimlarga hiç qandaq yardımcı bolmaydı. Biz hakikaten bir çaqırğuçının, yani Muhammed Aleyhisselam'ın Rabbinlarga iman etinglar dep imanға çaqırğanlıqını anlap iman ettik. Rabbimiz, bizning günahlarımızı mağfiret qılğın, yamanlıqlarımızı yoqqa chiqargın, bizni yaxshilarning qatarida qabzi ruh qılğın. Rabbimiz, bizge peygamberlerin arqılıq va'da qılğan narsini, yani itaat qılğanlarga xas bolğan cennetni bergin. Kıyamet günü bizni resva qılmagın. Sen hakikaten va'danga xilaflık qılmaysan. Amin.